Kurti mrzi srpski narod. Vučić je obelodanio kako je došlo do napada u Banjskoj, a kaže da izbori mogu da budu 17. decembra. Predsjednik je govorio o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, izborima, svom govoru u Njujorku, ali i mnogim drugim važnim temama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije na Radio televiziji Srbije. Predsjednik je govorio o teškoj situaciji na Kosovu i Metohiji, o izborima, govoru o Njujorku, ali i mnogim drugim temama. Na početku emisije objasnio je sve o danu žalosti i napadima opozicije zbog istog. Srbija obeležava dan žalosti zbog tragičnog događaja na Kosovu, zbog smrti svih ljudi. Iz ugla Ustava Republike Srbije svi su državljani naše zemlje. Ja mislim da je to civilizacijska odluka, ozbiljna i odgovorna odluka. Edi Rama nije govorio istinu. Tačno je da su srpske opštine na severu proglasile zbog ubistva Srba, a mi smo proglasili zbog smrti svih osoba, rekao je predsjednik na samom početku. Predsjednik je istakao da su pre 8 godina u Kumanovu pravi teroristi napali Makedoniju, tada priznatu državu. U tom sukobu poginulo je čak 8 policajaca. Tada nam Rama nije držao pridike. Pogledajte uniforma UČK te 2015. godine, prisutni su na sahranama bili Isa Mustafa. Predsjednik je istakao da je još gore ono što se kod nas dešava. Rekli su nam da mora da bude dan žalosti, a onda kada je to proglašeno, oni su rekli pa kako sada dan žalosti? Za mene poginuli ljudi nikada neće biti teroristi. Nema opravdanja da je policajac bio na severu Kosova i to će naši organi rešavati. To su porodični ljudi. Tražit ćemo da nam pokažu snimke iz drona da vidimo kako se dogodilo ubistvo policajca. To ubistvo nije planirano i niko nije došao i pucao 10 metaka u njega. Policajac je bio ranjen tako što je naišao na žicu i povredio se od tog eksploziva koji je bio napravljen za barikade, a onda je krenula otvorena vatra. Ja sam za to saznao u ranim jutarnjim satima. Vučić je rekao da ćemo se ponašati kao pravna država. Mi smo se zaprepastili da EULEX ćuti da ide u operativnu akciju na sever Kosova. Čudno je da svi ćute o tome. Kažu da je to bila koordinisana akcija kosovske policije, KFOR-a i EULEX-a. Što ne kažete da ste odbijeni od Prištine? Odbili su EULEX i time su krenuli da likvidiraju sve Srbe koji su se tu nalazili. Preminuli su Nedeljković, Mijailović i Milenković, poslednja dvojica iz Leposavića, Mijailović, i mi ćemo to da ispitamo, a mislimo i Milenković i čekamo potvrde. Mijailović je overen u glavu, hladnokrvno ubijen i mi imamo čoveka koji će to da potvrdi i da bude zaštićen svedok. Milenković je upucan sa 12 metara i to su ga dvojica ubila kada je bacio pušku i kada se predao, a porodice bi trebalo sutra ujutru da dobiju tela. Plašim se kako će porodica Mijailović da vidi upravo zbog svega što sam sada govorio. Mi imamo lica koja su spremna da svedoče kako se sve to dogodilo. Predsjednik je govorio i o tome da li je Milan Radojičić bio sa Srbima u selu Banjska. Tamo su bile i lica sa teritorije Preševačke opštine, neki od njih se nalaze na našim poternicama od 2021. Muharem počinio je 6 teških dela u našoj zemlji. On ističe zaštitu 2021. od strane kosovske policije, ide na obuku i ti plaćenici su išli u akciju. Veoma dobro obučeni, ne toliko hrabri, pošto su tukli snajperima. Ne mogu tačno da vam kažem koliko je Srba bilo i procene su različite. Milan Radojičić se nikada nije skrivao ni stidao svoje uloge. On će svakako odgovoriti pozivu nadležnih organa Srbije. Sigurno će biti saslušana. Milan Radojičić nije ranjen i nalazi se na teritoriji centralne Srbije. Svojih drugova i momaka nikada se neće odreći, ali postoje stvari i pitanja na koja mora da odgovori. Na tom snimku se vide manastirski konaci, a ne manastir. Da li je ili nije tu, to će da utvrde nadležni organi. Predsjednik je dodao da ne može da se opravda ubistvo policajca, bez obzira što po zakonu ne može da bude na toj teritoriji. Tim ljudima je doteralo od Cara do Duvara. Nisu mogli da trpe više Kurtijev teror. Njihove žene neko maltretira svaki dan, njihovu decu neko maltretira svakog dana i niko se za to ne pita. Ja se nadam da će Srbi, pozivam ih, kao Boga ih molim, da pokušamo na miran način da dobijemo ono što nam pripada, da tražimo da se skloni Kurtijeva policija odatle. Da nam poslednja opcija bude da moramo da štitimo živote naših ljudi. Mir je naš interes i ja se molim za to.